Mga kapuso, karong buntaga dungan tang diskubrihon ang Villanueva, Misamis Oriental kauban si Mayor Jennie Rosalie Uy. Mayor Jennie, mayong buntag ug dayon ta sa At Home GMA Regional TV. Kamusta Mayor ug kamusta sab ang atong mga kapuso dinha sa Villanueva? Hello, maayong buntag Cyril. Actually, blessed kay me nga mga taga Villanueva because I just received good news yesterday na zero na ang atong positive cases sa Villanueva. So, from a total of 9 active cases of COVID-19, karon all 9 have recovered, and for that we're very happy and we're very, very grateful. Mayor, take us to your town. Paunsa nimo ma-picture out ang kinatibuk-ang Villanueva, Misamis Oriental? Actually, ang Villanueva is a very, very small town near Cagayan de Oro and industrial gid nga town. So, if you're going to think of Villanueva, you're going to think of it as really I think number 1 power producer in Misamis Oriental. So industrialized siya, but we still try to make it a very homey community for the residents. Unsa ba ang sagad nga panginabuhian sa mga taga Villanueva ug unsa ang mga industriyang anaa dinha? So sa pagkakaroon say, we are the top energy producer in Misamis Oriental. We have 2 coal-fired power plants named Stayag and FDC Misamis. And naapod ni solar energy plant called Kirahon Solar. So aside from these energy plants, naapod ni duha ka steel producing plants nga gihimog rebars. And also naapod ni iron ore producers and naay mga kanang corn chips producers, dried mango producers. So usually ang mga tao nagtrabaho gid in manufacturing, no? Naa sila sa mga planta gid halos. Mayor, kung naay mga bisita o turista nga buot musuroy sa inyong lungsod, asa ninyo sila dalon? Sa pagkakaroon, ang among mahatag lang sa ilaha is industrial na tourism plant sites. So more into industrial tourism ni. And kung wala pa sila kita sukad o power plant nga solar energy, I think malingaw gid sila sa Kirahon Solar. It's very, very beautiful to watch, no? And to be there right in the middle of all the anang mga solar panels. And aside from that, actually dugay na nga naa sa Villanueva ang Philippine Textile Research Institute or PTRI. So ang PTRI is kanang from mulberries nga kanang mulberry nga plants. They use those mulberry plants ipakaon sa mga silkworms. And kanida yung silkworms produce silk cocoon. So ang PTRI, the Philippine Textile Research Institute, ipakita nila sa ato ang naay future, no, ang ato ang town nga pwede ta maghimog silk actually, and that's one of the things that kanang pwede ninyo makita sa Villanueva, the silkworms and the silk cocoon existing na siya karon. And someday in the future we also hope to produce Mindanao silk, no, which is one of the fabrics being produced and being advocated by our President Rodrigo Roa Duterte. Mayor, just recently, amidst the pandemic, usa ka fashion show ang gipahigayon sa inyong lungsod nga gitawag nga Fashion Reboot. Unsa na niini nga event, Mayor, og unsay gusto ma-achieve sa pag-stage ani nga event? So, kabalo man gid ta nga during the pandemic, especially katong kasagsagan April, May, June, daghan kaayo ang nawad-an gid og trabaho. So, isa na ani nga naapektahan is the creative arts industry. We're talking about photographers, videographers, no, even mga kanang artists, fashion designers, models, and kaning fashion designers mong they have a lot of downlines. Na sila yung mga seamstresses, tailors, no, they have their own suppliers. So daghan kay ang nawalaan og kita. So Fashion Reboot is really a way to support the employment and livelihood of those in the creative arts, because as we know, Filipinos are some of the most creative people, no, on the planet. Fashion Reboot is a way of telling people ba nga, it's a message of hope ba nga, kanang even though we're in the midst of the pandemic, we're still looking forward to a COVID-free future. So we made sure that we followed all health and safety protocols like the social distancing, mag-face masks and all. Makita po nato ang clothes nga gina-feature sa Fashion Reboot, no? Ang first na consideration is the safety
of the wearer. Dili na siya style, no? Secondary na lang ang style. Mayor, sa matang sa edukasyon, you announced through your official Facebook account nga dunay itukod nga state-funded university sa inyong lungsod. Would you consider this as a milestone para sa mga kabataang taga Villanueva nga mas daghan ang dili maglisod nga makaeskwela sa kolehiyo? Kabalo mo, very meaningful sa amuha ang USTP Villanueva because halos tanan gyud taga Villanueva, pag abot gyud sa college, moadto na gyud sa syudad or sa laing dapit para makaskwela og kolehiyo. Even my father, who is born and raised in Villanueva, that's actually the reason why they have a residence in Cagayan de Oro. Halos tanan mga taga Villanueva because lisod man gud sa una nga panahon mo uli Villa, no? Paggabi na wa na kay masakyan. So time, no, money sa panggasto nimo sa mong pliti o access gid pod sa transportation. Lisod kay sa amo for how many decades. So karon nga napaduol ang college amoa, daghan ni tulo ilahang luha, no? Because they remember the years that they themselves, kanang the parents of this generation, had to travel every day, makauli lang sa Villa or makaadto lang sa Cagayan. So dako gid kaayo siya burden in terms of cost, no? Kanang lisod na gani sa pang allowance o pang school supplies, napay pamiliti, no? Now we have to consider. So ang pinakadako mong good nga na save ani is transportation cost and at the same time, no? And as we know, time is gold. So nalipay pud mi kay dili basta-basta ang gasulod sa amo ang tertiary education, no? So libre pa gid siya because it's a public school or a state-funded university. So what more can we ask for? Daghang kayong salamat, Mayor Jennie, sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV, and stay safe and healthy sa atong mga kapusong taga Villanueva, Misamis Oriental. Thank you, Sai, ug salamat pud sa tanan kapuso nga naminaw karon. Mga kapuso, tutok lang mo kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.